I pozdrav svim gledalcima na spawnu Darko Games. Danas započinjemo igricu koja se zove Papa's Hot Dog Area. Znači šta se radi u ovoj igrici? U ovoj igrici se vi zaposlite kao čovjek koji pravi hot dog. Pa ajmo, da namestim lika, ja sam ovak malo crnji. Aj. Izvinite. Aj ti. Pa meni su ovake sam malo, vidiš ali ne znam. Aj lock. Pa ovake ću staviti, mouth lock. Stavit ću ovako. Hair color. Ako se ovako tamnije. Koje je već pa... Ovo mi se sviđalo ekstra. Facial hair. Pa ja nemam, ali volio bi ovo. Ovako mi izgleda lepo. I nanosim naočare. Eye position. Eye spacing, mouth position. Neck. Aha, imamo ovako. Head position i head size. Ajmo continue. Skip intro. Prvi dan. Mi smo na nekom onda kao stadionu. Welcome to Papa's Hot Dog Area. Let's get started with training. You can pop a new customer order on to an order ticket. Aha, znači, grill station. Ok, znači stavimo ovo. I dokad treba, aha, dok ne bude ovako. Znači kada dođe do pola, mi da je prevrnemo, ok. I kada ovo znam. Kada dođe do green area, do, jel te žute. I sad uzmemo i stavimo ovako. No, build station, znači treba ovo. Onda senf, ja mislim da je senf, da. I to je to, ovdje. Onda treba ovo da mu sipamo i kokice. S. Znači ovo stavimo tu. I ovo S, ok, sad znam. I ovo stavimo tu. I ovo tu. I Peggy se zove, wow. Svaka mi čast, sve je skoro pa 100. You will computer basic training in Papa's Hot Dog Area. So it's next order on your own, ok? Znaš šta ću ovo tražiti? Ok. I nećeš ti, dobro. Stavimo grill station i stavimo ovo. Sad sačekamo da dođe do pola. Ili kada bude onako. Sada prevrnemo. Još malo. I sada prevrnemo. I da dođe do ovoga. Eto je to. Malo nije baš najbolje. Ali valjda nam neće mnogo uzeti. Sad ovo. Ne znam šta je ovo. I ovo. Sad idem next. I ovo S. Malo je nismo najbolji ispekli, ali valjda nam neće uzeti za zlo. Dobro sam ispekao. Thank you. Prvi dan je gotov. Vidimo. Znači, samo najgore mi je bilo building. Pa dobro. Rank 1. Today customer points. Total customer points. Continue. Joj! Mini game show. Wow. Play. Foil. Yes! Buffalo's hat. A šta je sad? Opet ovo.
Yes, bre! Ovo možemo da postavimo. No play. Yes, bre! Iz drugog... A ne možemo. Buffalos poster. Decoration lobby. Inventory. Imamo ovo. Ajde, stavit ćete tu. Okej. Imamo ovo. Ajde, postavit ću te ovdje na sredini. Developer, ovo imam već. Starter for... A, to je to. Ok, down i continue. Jedno ne još imamo još. Aha. To review, customers in the main menu. Chicago bun. Chicago bun. Daj dva. Daj dva. Tomatoes. Tomatoes. Paradise. Ok, Chicago bun. Senf. Znači to je ona malo veća. Ajmo da stavimo. I sada sačekamo do pola. Tako, i sada još drugi deo. Chicago Bulls, Chicago, Chicago Bulls. I do kraja. To je to. A ovo. Tako. Imamo build station, znači, gdje je ovo? I ovo. Sad idemo next. I M. Ovo sad duže, dosta duže. Ovo. I ovo S. Tako, i još ovo da stavimo. Ajdemo. Samo build station 98. Okej. Idemo. Imam i ovo. Okej. I okej. Ajmo. Sunce ti koliko vas je. This customer is a closer. Closer is very big. Oni su jako gladni. Ovi closer su jako gladni. Pa ništa, ajmo da im damo. Aha. Where these flips matter inside each timer to see how each side is cooking. Okej. Da dođe do pola pa ćemo je prevrnemo. Sad možemo prevrnemo. Easy for mouse over a hot dog. This will show the percentage it's cooked on each seed. Ok. Samo da ovo potamni kao ovo. Još malo. To je to. Ovdje. Idemo u melon. Sada ti stavimo paradajz ili ketchup. Pa ovo. Šta je, ne znam. I još ovo. Sad idemo next. I L. Koliko će ovo da bude dugačko? Čoveče.
stavljamo tu i popcornes. Imamo još 2 narudžbine. Kako će ovo da prođe? Samo build station. Ne znam kako tu loše prođem. Joj, gledaj ovo. Ovo. Stavimo se peče. Ja bi sada napravio nešto davde što najviše volim i da mogu pojeli. Ne, još malo da odavni. Sad prevrćemo. Evo, odozdo samo ide, a odozgo se spušta. Još malo. Da bude izjednačeno. To je to. Ovo. Znači ovo nastavim. Sad ću se lepo potruditi da stavim. I ovo. Onda idemo next. Ovo je S. I ovo je S. Tako. Order 67. Što bi? I ti još. Ovako. Sad ću ja nešto da pauziram, da vidim samo nešto. Evo me. Znači sad prevrćemo i čekamo dole. Još malo. Eto to. I daj mi ovaj. Samo ovo. Ovo M i ovo S. Daj. I daj. I to je to. Ovo je zadnji. 20? A što je čekao? Izvini. 71. Pa dobro, onda. Rank 2. Prešli smo na rank 2. Sada verovatno imamo ovo. Ajde ovo da odigramo pa ćemo završiti. Cool shot. Hit 10 badges. Ja znam, ovo sam igrao jednom. Ovo pogađam. Coconuts poster. Ponovo cool shot. 11 buddies. Sam ih izmašio. 10 od 3, jaj. A dobro, sveli smo ovih. 1 dolar. I zadnji put. Opet 11, moram bre. Yes! Uspeo sam. Freezeria table. Idemo ovdje. Top. Mogu da promenim? Mogu. Ne bre to, hoću da stavim crveno da bude. I ovo da bude plavo. Super. Ajde, ovo ćemo staviti... Stavit ćemo ga ovdje.
Ma, beži. Poster, imamo ovaj poster. Developer i okej. I vidio sam ovdje parada. Da vidimo ovdje. La 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 la. Evo ova koza. La 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 la. Lol, 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 lol. Evo smo mi. Evo mene. Evo mene. Lol, 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 lol. Okej, idemo continue i ovdje ćemo završimo snimanje. Ćao.